දැන් විදුන්තෙරි රාජ්‍යයේ වාහකයන් අනික් අය සලොන් මෙන් රුජුව වාණ විදුන්තෙරි රාජ්‍යයේ වාහක එහා හඩු අරුකොන් අලුන් මෙන් දක්කා ඒ සබබකි විදුන්තෙරි රාජ්‍යයේකි අලුන් මෙන් කුරියන් ඔය විහි ආහාර දුහගේ තෙරේග දාම් බේනවා මන්සිල් ඒ මන්සිලකි resilient Maldives se bina kuru ehme resilient Maldives se bina kurumatta ka mi wagoto amali masekketake mi gawmuga eba kuriyadde ingeto ehme amali masekketta kuriyadda mi amali masekketta huga uluwa befulu emme kuri safuga uluwa befulunge adu nota bas tibe furna hame genes tirmaki wara muhimma kame kamal men deke tibe mi wagoto alun tibe furna hame mi genes teni interview alun mihar mi gulalani Nexia Maldives ke Stakeholder Engagement Specialist Maryam Waheedha. Mari? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Mari hal kinato? अल्हम्दुलिल्लाह किन तो हाल Ama wara rangal inge to wara mufawej mi gota dimawim. Mari alon emme furtames. emme furtames alon kollam beenwa swalaki wara muhim qawmi mashru ekati harakater wadanna waniti emme hape flow. Viluntheri Dhivehi Raajje bina kure mattaka dibe flow amali masiketta ketti kuravani. Vidal defanato kobato kihinetto rawa foti ti mashru kuriya gendava. अदे विलुंतेरी राज्य 2045 नुवत रिजिलियंट मोल्डिव्स 2045 वकी अने वे राज्य के गांव मी तरक्की के प्लान मी के विहि हर पूरा प्लान रईतुंगे अडा खियाला एकी के क्लवालो दें मी मशरू के टेक्निकल पार्टनर की हम Nexia Maldives thing organis mirror present pro हम Nexia Maldives के stakeholder engagement specialist के हैसियत दे मी मशरूआ की हम गांव मी मशरूआ तिविदार रही मी मशरूआ का दिवेही राज्य के हुरिहा अतुल तक अधिरात तक दतुर कुरमा मिहार मिवनी हम जही का मिहार अर्गो मेंगे मिदानी हम मी मशरूआ के देवना मरहला कुरियर कंसल्टेशन तक राज्य के सेक्टर तक आए की निमी दे मिहा मशनी यानी अतुल तक दतुर कुरंग अर्गो मेंगे टीम तक द नेक्सिया मोडिस के टेक्निकल टीम मिवनी हम क्लस्टर्स तक हदा दिवेही राज्य के अतुल तक बेफावा गोता बलाइम में फंसे है को मिरन तक दतुर कुरेवेने गोता क्लस्टर्स संगिक्लो वाला अदी ए हरकत गा हम ताई मी मालूमात देने फैसिलिटेटर उन्ना नोट टेकर उन्ना अदी नेक्सिया टीम के हम लीडरशिप आए कीगा अतुल तक दतुर को रईतु ना बदल को रईतुंगे अडुआ දැන් මරිති කම් ෆාහකොරේ මාළුනේ හිතන් අයි මීගේ තන් ආහාරෙක් කුරින් දිවෙහි රාජ්‍යක නවස්තේ කඩ්ඩිහාගේ ආහාරතෝගේ කුරී කොළුග නැෂනල් ලිටරසි ප්‍රොජෙක්ට් එවස් වනි හින්ගා ෆලියන් කියන් දතුම්ගේ මෂුව වෙස් වනි හින්ගා ෆහම වොලන්ටියරුන් තින් හාහවරගෙන වොලන්ටියරුන් රාජ්‍යගේ කංකොල්තක ෆොනුවාගේ දැන් මී මෂුව සරණ සිෆ කොරණේ කාලගතක ඉංගේ තහම වර මී අමලි සිෆයිග වර ගිනාදතෙක්ගේ බේෆ්ලොම් බැරවඩානාගේ තිවිදාලු ක්ලස්ටර්ස් තක මීග මසිකේ කොරවා ඉතුරු තෆ්සීල් දෙවිදාන තොමි ක්ලස්ටර්ස් තක බේකොතොන් අදි කිත බේෆ්ලොම් තොමි කමුග හරකත වඩානා क्लस्टर्स से अर्गुन मिदनी असु मी के मैगन मकसद की दिवेही राज्य के मेहर माले अर्गुन में मी फेशी मी काफतोल हम में कारी गुरा दुई देन तुलुस दुई ए नंबे अर्गुन में मी मशरू मी विलुंतेरी राज्य देहा साड़िस फहेगा हम जई फोती दिवेही राज्य के हुरी हारत कद्दा तुरको रईतुंगे ख्याल इरशे गदिरियुले असासी खिदमत दे अदि हमा elderly adi youth population erashe gediriule rayitunge adu mihar guri masal takame do mashwara kurevene kurimak salla en algon me mi kiyani e hama town hall meeting ege therei algon me mi hama adu wahalam peenumani misalaka ආපාදී තොච්චේ මාමුස්ම මෙන බදල් තකා දිමිනි වං ඉක්කසෝදෙ ගායම් කුරුම මිකාලා කන්තත්තක දිවෙහි රාජ්‍යගේ රජිතුම් කිහිනත්තෝ බේෆරුන්ගේ තසවුරොති දෙහා 45ක එ මිහාර ගුරි කන්තත්තක මෂවරා කුරවිගෙන් ගොස් හිසාබත් දෙවෙන් එමෙ එගොත හම් දෙන් අල්ගොන් මි උනේ ක්ලස්ටර්ස් කි දිවෙහි රාජ්‍යගේ අතොල්තක් මෙති මිකුද ජසීරා ගම බිම එකි හම වර බොඩ පෙහිෆ එනමෙ සල්ගොන් මෙන්ගේ මි ප්ලෑන් එක්ලවල් මටක ප්‍රැක්ටිකල් ගොතකයි මසෙක්කෙ කුරවේන ගොතක රේෆාවා වාහක දෙ මි එමෙ ෆුරුතම් මි ෆෂනි හම mi haftaga album mi feshi gura do hinan mi haftaga mi fama hali fora fushing den hama addu formula ko sama ane kabawegen dane mi kuri maksalla baba adibe erarashka deri ule mi hana mashwara kurung mi cluster taka wadanawani kita beflunge team etto alun men mi mashru hama feshi ge mi hatanar mi harasu mi ge pre war babar masekket ke nexia Maldives hama
technical team unna di ebe from ane yulan program na gafti bi volunteers no the facilitators no takers ai ki gawani ane masekkete ke feshipa ege terega hama yulan koggen hama facilitator no taker mi wani na gafem e facilitator unna no takers ekiga hama nexia team ge hama leadership ke be for na ekiga daturta ane Rarashak Kurani, Amy Kurimagu Salaki, Arun Kurin Danamalihin Hama, Rashugera Yitung Eko, then Council Takabulin Commercial Council Snaga, a argument me who gets in the council with some of our Harakat Riman, Council Laburigan Council Lavas Batul Kuran, a degitun Rashuga Dirule Hama, focus group Takai Kigas Mashrata Kuravigan. ade ti faha korevi mi council taka guligen mi masike korava wahaka den kurimagu sallaye vidale malmeme sama mi hen'dhunaa sama kurimagu sallage wahaka dakkamon ade Viluntherinna handuma ful arwamo mi annani ingeta ki hamuhima kamekka mi namme sarun himani hama sida tibe fulunge du fulun kurimagu sallai ki kobakamadi ki ha muhimmo kamekka mi vidalu jena marun himani natijawara ragalwane mi kurimagu sallai ki kobakamami Kurimak Salaya ki mi plan ekulavalunga ei Viluntheri Raajje 2045 ki 2045 Dhivehi Rayitunge tasavvur ekulavala plan ga algon men Dhivehi Raajje ge Rayitum baveriko salla kuru nuata mashwara kuru misala algon tere mira abadi ge tojje huma nuata minimum iktisode kaim kuruma mi fada taraggiya gulum huri daira ta timaveshi Imai kurma rakkatir kwa timaya sangmiyan badalta mashwara kurma mi mashwara ta rayitung mi kurimak salla ge baverive hama mashwara ek gotan ebe flunge khayal di ebe flunge aduta di algun menge tima ki ge mashwara kurung ei mi mashwara ta ki algun men fahun e chehi data ya badal ve data analysis kurevige mi plan algun mena hame wujuda ngannan ema emme muhim kam ki hama divehira baverivu mi misal algun menge team ta hor futta dar rayitung ge baverivu ma council avas kulgen hama as mi mashraga baverive ebe flunge khayal taka ebe flunge aduta algon menge team hissa kurunge yemme mugimuka den arani tarani bay Viluntheri ipulgo fidan suale kanege mi kon wahaka taketto timana me dakkam winuni kon kala mawlu taketto topics taketto kihinetto intizam kore fohori mi meeting tanoni mi sallata ya behe tafsil devidanto Emma mami ane argument team diuma ki den furtama hama councila badal kurfa den be from identify kuran misala ka focus group discussion ka da tibi jamia ta kenata amilla jamia ta ka sambadal kuran ena mes mi meeting inna hama wara boda kurimak salla wani hama rawa mashwara kurevige warangal den argument pilot project gotab sama mi masekke fasha ega huri gonje hunta bes bala adi tura rangal kof hama presentation ge sifaga bes by ane mauluta hissa kure vegotan oti hamaji degiturum facilitator ki emme main be flap e facilitator wani mikamat tambrin ko then right tunge bara boda kal wahaka tak kavre algo men chart di be flunge khayal tan naga interesting revige nande ko itura mi hama feshum ge kuring facilitator brief ko devane mi ane raitum kihinetto miga baveri wan te ege iturun ege kuring algo men bani hama phone service hadafa commerce warka ive samana itrum adi kuriyang obe round table conferences as sector takabadal kuruma ama ege terembe sama malumat negin dane ka kurimag salla bani bara furi hame revifa ama facilitator hama initiative no the leadership nagagin algon menge team ay kiga raitu nange bara furi hame kiyadi adi presentation ge sikage sama by malumat hissa kuraviginda නැත්ත දැන් මේ රාජ්‍යගේ හුරිහා රත්තක මීහොන් දිරුවේ හුරිහා රශකව සම මේ සල්ලා හම බාවන්න නැත්ත මේ හුරිහා රශකවස් hame gotan algo hama mi Nexia Maldives ke faratum hama baram furi hame yang edani hama plan kuramu te mihar hama mi hafta ge fashion hama ma rattakam hama diuma ge tere galgon purim bune adu formula den hali for pushing pasha දැන් අරන් හිවනි මිකාල මොහිම ගාමේ මාශ්‍රක වාහක දක්කාරු රයිතුන්ගේ ඉබ්බාරලොන් හම තිබෙෆුන බේනු ෆුල්වාන් දෙන් කොබතෝ රයිතුන්ගේ ෆරාතොන් තිබෙෆුලොන් උම්මීදු කුරවා කන්තත්තහකි hatan be salgon men diar misal ka dulustu ges bara furi hama ibbar men libu de mihar ki emmem be samawara busy kole hen nambe samawara furi ekamat kalog men shukur dannama hama erash ke council adi hama paver be wadan de be flam muri erash ke raituna algo men hama raituna Nexia Maldives ke paratum brangati Nexia Maldives sa hawale fameti bara bodu mashruwe bara muhim mashruwe mi Dhivehi Raajje ge tasavvur 2045 haran eklawala iru
e masekkatuga emme furihamiya beenum wani hama raitunge adu raitunge khiyal tan e hama mihin mashwara kolla kollu mennun e khiyal tan negigen gos e khiyal tan hama data e badal ve analysis koge mi report furiham wegenda e margu me hama rarashka diriule raiduna marive sama technical ane mihige gotum mi project ka masekuradi Nexia modis ke paratanguti mi kurimak sallata budarema wadande bashe adi argumenge team takan ippalundi tibe flonge khiyal ta faal kura bashe දැන් Nexia Maldives ke faratun mige kurin hama tafate ki stakeholder una nota maslahatu verina ki ga badalwunta ves mani bawa fa mi taturta fetum ge kurin hial hod but kai ko hama public service media ves tibe from wadang hama alun menna ves session en angwa deva fani den e session alun des baverin den alun hiteri edu swalen e bote alun ge ingeto mi fursat karan kollani mi taraggi vefa government gotuga rajya kandalum mi sarkarun mi genguluwa vision ge dashun mi maseketi kurawani den mi kobato tibe from beenu kurawa mingadaki taraggi vefa government kan kandalum ga mi kon indicators taketto noni metrics taketto beenu kurawani Arun men ane me adden rajye miyoti ane graduate ve fadetto kommes waraka ane mi World Bank ke mi nazariyato en algon men mi Nexia Maldives mi furtam fechiro algon men hama algon menge mi tiba algon men Nexia nge ben hama co group ke gotka eki daira toge technical expert ungenes mashwara kore mutere algon men inception reporting iklawala methodology ves hada dirasa ta kore viden hama eco group ke meeting ta tane mashwara kore mi maseketta kai gota mi wara pura masekate babaru mige masekke mi hembima mige leadership nangwani hamit e Nexia Maldives den honna fari den ebe flunge hama guidance ai kiga midani wara pura masekketta ke algon men kuram den methodology bani iklawala fa ikam ko algon men hama balani mihar kuriti kudin react kurevvi misalaka education ministry ane research and hadda for a research tabbe sama literature review ge gotka Nexia Maldives beenum kurani ingeta hade fahu bahige gotun kiketo vidalwani mi time galgon ben me algon menge team ta miado vese furani e malgon mena hama bunelang moti Nexia Maldives ke faraton algon me hama request kon nuata hama war kindly request koni raitunna mi radash algon men datur pura radash ke raitun as kurimak sallaga warang interesting mane geta kurimak salla e beflun nam masike kuran libene hama e beflun ge khayal ta fal kuran libene adi hama hasa ko hama zuwan kudin adi era shegga diriule hama ha sei e penum wa kudin nai kudin ge aila takabes uriha beflun nam onnani mi salla hulwale එහෙම වඩන්න වාශේ වඩා ඛියාත දෙපා තිබේ ෆ්ලුන්ගේ තසව්වරේ 2045 mi plan ge kulawalam beenum bani tibe flunge ade tibe flunge khayale ಅದು ವರಬ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾಂಗೆ ತಿದವಿ ವಗುತ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದ ಕೇವೆ ಸಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತತಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ವಾ ಸಲ್ಲಾ ತ ಹಮ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಕಿ ರಾಜೆಗೆ ಹುರಿ ಹಾಕಂ ಕೊಟ್ಟ ಗೆಸ್ ನಿ ಕುರಿ ಮಗ ಸಲ್ಲಾ ಹಿಂಗೆ ತ ಅದು ಕುರಿ ಮಗ ಸಲ್ಲಾ ಅದು ವರಬ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾಂಗೆ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿಂಗೆ ತರ ಬೆನ್ನ ಗುಳಾಲತೆ